Draga braćo, cijenjeni džemate, 3 su vrste ruku. Allahova dželešanuhu ruka je gornja, ruka onoga koji dijeli je odmah iza Allahove, a ruka koja traži, to je donja ruka. Podaj onome koji zaslužuje i neka te škrtost u tome ne spriječi. Rekao je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A kome dati? Ko zaslužuje biti pomognut, pojasnio je opet ko drugi nego poslanik. Naime, Kabis ibn Muharik kaže: trebao sam platiti otkupninu, pa sam došao poslaniku tražiti pomoć. Rekao mi je: ostani ovdje. Ako nam dođe kakva sadaka, naredit ću da je tebi dadnu. A potom je nastavio: o Kabise, upamti, nije čovjeku dozvoljeno tražiti osim u 3 slučaja. Kada treba platiti otkupninu, dozvoljeno mu je tražiti onoliko koliko je potrebno da se ta obaveza ispuni. Ako mu imetak zadesi kakva nesreća, dozvoljeno mu je tražiti onoliko da prikupi osnovna sredstva za život. I ako čovjeka pogodi neimaština, takva neimaština da 3 ljudi iz naroda njegova i okruženja mu kažu: tog i tog je uistinu neimaština snašla, dozvoljeno mu je tražiti onoliko koliko je potrebno za život, da sakupi osnovna sredstva za život. Svako drugo traženje, o Kabise, jedenje je nedozvoljenog. Mi danas, s obzirom da nema otkupa iz ropstva, mogli bi reći 2 su slučaja u kojima je tražiti dozvoljeno. Ako nam imetak prirodnom nesrećom ili ljudskim nemarom bude uništen i ako nas zadesi teška neimaština. Razumijevamo da je ovo traženje privremeno, jednokratno. Služi da se oporavimo kako bismo nastavili vlastitim radom i trudom, vlastitim zalaganjem boriti se za život i sebe neovisnim od ljudi učinili. Evo tog podsticaja da o ljudima finansijski neovisni budemo. Poslanik kaže: tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, da neko od vas uzme uže, sakupi breme drva, isto na pijacu donese i proda, bolje mu je nego da traži od ljudi svejedno da li mu oni dali ili ne. A Ahmed u Musnedu dodaje da čovjek stavi zemlje u svoja usta, bolje mu je nego da jede ono što je Allah dželešanuhu zabranio. Braćo, prosjačiti, a biti sposoban zaraditi, ozbiljan je i golem grijeh. Evo kakvu posljedicu taj nečasni čin, to samo ponižavanje proizvodi. Poslanik kaže: čovjek koji neprekidno od ljudi prosjači, doći će na sudnji dan, a na licu mu neće biti ni komadić mesa. Ovo je ahiretska posljedica, ali taj nečasni čin, to samo ponižavanje proizvodi i posljedicu na dunjaluku. Prosjaka gura u dublji i veći belaj, u problem. Naime, poslanik kaže: zakleću vam se na 3. Tako mi onoga u čijoj je ruci Muhamedova duša, sadaka ne umanjuje imetak. Pa dijelite sadaku. Neće čovjeku biti učinjeno nasilje i nepravda, a da se on obrati uzvišenom, a da mu se on uzvišeni ne odazove i da mu on uzvišeni ne podigne ugled i dostojanstvo na zemlji. I neće čovjek, zaklinje se naš poslanik, neće čovjek otvoriti vrata prosjačenja, a da mu Allah dželešanuhu neće otvoriti vrata siromaštva. Poslanik je još rekao: ko traži, prosjači od ljudi, a ima dovoljno, on se zalaže za džehenem. Prisutni upitaše: poslaniče,
A koliko je to dovoljno? A poslanik reče da ima doručak i večeru, a u drugoj predaji veli da ima dovoljno za jedan dan i noć. Da se, braćo, ovom temom pozabavim, nagnala me činjenica da u našem gradu, nažalost, ne samo u našem gradu, već diljem naše zemlje sve je više prosjaka koji agresivno traže, napadaju, čak ako im ne dadneš psuju. I oni taj svoj nečasni čin, to prosjačenje, to samoponižavanje smatraju svojim poslom. Naime, skoro sam ovdje pred džamijom jednoj mladoj ženi koja je na naše oči zdrava, a koja svakodnevno prosjači, rekao, mogao bih reći savjetovao, mlada si. Nećeš moći, bit će ti naporno čitav život prositi i u tom poniženju živjeti. Trebaš naći neki posao, trebaš nešto raditi, rekoh joj. A ona meni kaže, evo radim. Poslanik Muhammed a.s. je rekao, prosjačenje je naporan i težak posao. To je ponižavajuće, a ne donosi čovjeku ništa osim siromaštvo. Pa ko hoće, veli poslanik, neka se ponižava, a ko neće, neka ne traži od ljudi osim od vladara kada ne vidi drugi izlaz. Evo, poslanik Muhammed a.s. spominje vladara. Državi u obavezu stavlja da to prosjačenje spriječi. Da te prosjake sa ceste skloni, a malo ih je, koje ne vide drugi izlaz, da zbrine iz našega poreza, a da sve druge koji svojim prosjačenjem uznemiravaju i ugrožavaju druge ljude onemogući. Svi znamo da među ovim prosjacima, pa i ovima koji sada upravo stoje pred džamijom, malo je onih koji ne mogu, kako kaže poslanik, uprtiti, sakupiti, donijeti breme drva, brinuti se o sebi, živjeti časno i sebe neovisnim o ljudima učiniti. Zato, braćo, one koji sakupljaju papir, limenke, plastične boce, sekundarne sirovine ili šta već, trebamo promatrati s poštovanjem. A sve druge, državu pozivamo da ih skloni s ceste, da im prosjačenje onemogući, da njihovu djecu od njih zaštiti i na školovanje ih primora. Neka, ako treba, te poreze koje plaćamo prerasporedi, ako treba i još poreza neka od nas uzme, ali neka se samo u rješavanje tog problema uključi, jer je jedino moguće da država to riješi, a i dužna je. Nismo, braćo, dužni pomagati neradnike. Poslanik nam je pojasnio ko zaslužuje biti pomognut. Onaj kome je prirodna nesreća ili ljudski nemar uništili imetak, trebamo ga pomoći kako bi sakupio osnovna sredstva za život i krenuo dalje. I onaj koga je pritiskla neimaština takva da trojica krajnje ozbiljnih ljudi, njegovih komšija, kažu u velikoj je nevolji, pomoći mu trebamo. I njega treba pomoći do granice da sakupi osnovna sredstva za život kako bi mogao nastaviti dalje. Ebu Sejd el-Hudri kaže, majka me je poslala poslaniku da tražim od njega pomoć. Došao sam i sjeo oko poslanika, a poslanik reče, ko ne traži od ljudi, Allah dželešanuhu će mu dati bogatstvo. Ko bude zadovoljan, Allah mu je dovoljan. A ko bude prosjačio, a imao vrijednost jedne oke ili njenu protuvrijednost, on u prosjačenju pretjeruje. Rekoh, moja deva je više od jedne oke. Otišao sam, ne traživši od poslanika ništa i ne traživši poslije toga ni od koga ništa. Završit ćemo, braćo, hadisom u kojem poslanik veli, ako dobiješ poklon od svoga brata ili sestre, ne tražeći ga i ne očekujući, uzmi taj poklon, nipošto ga nemoj odbijati, to je opskrba koju ti je Allah dželešanuhu dao.
Molim uzvišenoga Boga da nas u svakome dobru pomogne. Amin.